Елжік ялі твачыр вадыр шултылдарчы. Шакпалла пулыма қалласа районда чаплы уяв ергелеріш. Онда пирин корреспондент Алексей Еникин болса көрчі. Чиркюлле ялзем хойсен уявне яланах престол кунинже паллодывашы. Елжіксен вол Александр Невский шветуя уяны гун булать. Шавынбада ирхигіл легені хышын шулдалық кәтіне савыныш бушланать. Престольный праздник, әне негензен бушинде пасхальный праздник педан лажат. Шавынба пайын ирехе бир, служба герзе, служит туза, шив сети турумыр, крестный год турумыр, биде бір праздник үшін, прихожанзем, шағында баян бұғын жесенде, бит илемлесере жағында, пайын егінбек, пурде бірле бұғынза, савынны бол, бірте шивлы футланзадымаз. Уяв гуйне ялваринчи пушламыш кулжумынче ача-бача вылямалы шәне лапты күшреш. Чучузем тада ты савынмалы чилай хадер вырнаштарны гунда. Bir akşagında елчик варинче бурнап bir ни стадиона каймайынче бирен, ни в клубатне каймай футсыринче. Ачасын бен ништа выляма шуккыча бирен. Шак площадка дуза бараган шинсене шареши дет айма буш. Футсырлайых ябала. Воелаптык не республикари ача-бача фонже иртереген ыргомыллық акция булышныбе худаяна. Ажалық яжебе ажалықшын марафона елжік районе ялана хастар құтшынат. Кыжалғы жылда шак марафона құтшынза, шак ажа-быжа вулямалы хытлы лаптыға ұшма бұлдардымыр. Ажа-быжа марафонин жие икшыралы загыр біне ұқша пухны пәдембех ажа земжін бұлжы. Хамыр елжік район жын. Уява халық нумай булмас туно кану баркне бұғынжы. Кунда анлы суду илю керлері омырдусем иртреш. Тәрлі юзем спортсмензем кавир шинче керешреш, алы вайне вишреш. Ялу явне ултымыш шул кунды хастар жамраксем ергелеші. Кышал вазен жүмне аслы орурезен сывлы хушканы худшынна. Пиренжак тірлевінде малала шамрыксе чүркі батне худуштарас. Идада маладан да шамрыксем ялдан ангачыр, ял кителензе бұдыр. Шамбегех сывылға сілбедесенді малала жағында спортивный имитарзем марца брашы, футбол вляма, волейболзем вляманды. Савыныш пуринвалиде жиделеклі бұлжы. Сцена жине вырынды бұлдарулы хушканызем, тада чываш эстрада жылдырызем дұхрыш. Концерта тірлі шоу бұянлатры. Ешлі халық шырлеченех уяв керегенже савынжы. Чываш енгаларым Вали, Алексей Енейкин, Владимир Смирнов, Петр Никифоров.